Siapa menonton videoku, jangan lupa subscribe di. Dua, tiga. Wah. Jangan lihat dulu. Diam dulu. Tiga. Wah. Tiga. Tunggu. Salam ya. Katakan na jo ama ang kulang damalin. Kababini jo pajako ang kulang magya kabama. Jo labedo ang malin lagay, ama malin lagay. Tiga. Hah? Jangan. Lihat. Tiga. Mau. Gadang at tiyama la pulang na mo yang ama. Salam ma. Ang gadang at tinen. Yo la pulang. Pak ada buat calon. Benar, benar. Kalau ini sangat sangat Ang malas. Mga yung halong kalamay sangat sangat. Tiga. Jangan lihat kamera kan, lihat kamera. Mak lain maling sama. Kalau mau dirantau maling ada tiket sama dia. Oh, dah lama mau dirantau. Kan ni bagai yang mak bagi nanti. Iya mak ni Malin. Hei, Malin. Tanya apa ya? Malin. Iya. Tiga. Jadi yang pulang dak taraga jo amak dah. Amak bedo taraga jo ang kababini panganang. Amak lah do jodoh ndak jodoh. Malin. Iya. Malin. Iya. Malin. Mak kau kenalkan calon malin. Kamu jewel. Mana? Lah, itu ya malin sama. Cuman malin yang menjalin kama ajak jewel. Kau lah kenal di rantau tu dah lama. Jadi malin yang mal. Malin. Gak bisa dia nengok wajahku. Nah, saya malin kama yo. Cuman malin dia kami malin jalan nah. Malin lah merasa rakyat sama dek jewel kok. Setelah menjalani hubungan lama di rantau tu mak. Lah merasa nyaman sama dia. Tiga. Bah kabar dia sama di kampung. Tiga. Kita kan ada dia dulu main taman dulu mah. Lari dulu. Lagi Sampai Yos. Siapa dulu? Itu kayaknya malah lama semua video tuh. Yang jako pilihan nama na ranca abu guru. Dito ang amak putu ali. Ila ama nga o. Baat nyaran ama na lipo kay ngay. Di không malah lama ni ko. Tiga. Kurang keras. Dialah malawan di orang kama malin. Di ko amak putu ang li amalin. Jangan mak, cukai sekali sama gitu aja. Tiga. Itu ani orang tua deh. Tiga. Kau nasi bawa ini mah ada pilihan apa? Tiga. Itu saya mau malin. Daripada Tiga.
Dasar si Malin. Katanya 2, 3. Begitulah cinta.